Warinata nanggoka sepuduna peringatan wari tubuh Tuhanta. Mari dage pesika pukurta, alo alo dage kerena. Petubuh Yesus ibas pusuhta, mari dage meriah kurta. Site dingken dage kerina, sila payo ibas doni ena. Mari si wari-warinta, bagi singen ate Tuhan di bata. Tupung kita ngelui doni enda, si pake dage beda di bata. Asa ngasuh tase umur geluta, mari si Yesus Tuhanta. Tanda Yesus tubuh bas pusukta, ibas krina dampar keglu enta. Mari si wari-warinta, bagi singen ate Tuhan di bata. Tupung kita ngalui doni enda, si pake dage bedah di